Halo teman-teman, ya jumpa kembali di channel Avaren Princess teman-teman. Ya kali ini Avaren lagi di taman nih teman-teman, mengisi liburan sambil mencari mainan ondel-ondel. Oke, kita langsung aja kita cari mainan ondel-ondel. Ada di mana ya kira-kira ya untuk mainan ondel-ondelnya? Oke, kita ke pohon durian itu, pohon durian teman-teman. Kita lihat, wah apa itu teman-teman? Wah ini teman-teman, ada nih teman-teman tuh. Wah ondel-ondel pocong nih teman-teman nih tuh. Wah ada di pohon durian teman-teman. Wah ada lagi tuh teman-teman tuh, ada warna merah teman-teman. Kita ambil yuk. Wah ada warna merahnya nih teman-teman. Wah lumayan nih untuk mainan ondel-ondelnya nih. Kita taruh di bawah dulu. Wah taruh sini. Wah ada lagi teman-teman nih di bawah pohonnya nih teman-teman. Wah ondel-ondel salawatan teman-teman, ondel-ondel pakai jilbab nih teman-teman. Tuh ada 3 nih teman-teman. Wah ada 3 nih. Oke kita cari ke sebelah sana ya. Mungkin ada lagi di pohon kedondong, pohon apa tuh, pohon alpukat deh. Oke teman-teman, kita cari ke sebelah sana nih, pohon kedondong nih. Kayaknya kita lihat sepertinya ada teman-teman, warna putih-putih teman-teman tuh. Wah ada ternyata teman-teman mainan ondel-ondel nih. Wah tuh teman-teman tuh warna putih. Oke kita ambil teman-teman ya. Wah ini ondel-ondel pocong teman-teman. Oke tuh ada ondel-ondel pocong teman-teman warna putih. Oke kita cari lagi. Wah ada lagi teman-teman nih, ondel-ondel Bang Jago nih. Wah warna merah nih teman-teman, untuk mainan ondel-ondelnya nih teman-teman. Oke kita cari ke pohon durian lagi ya. Wah itu teman-teman, wow ada ini lagi nyangkut di pohon durian, ondel-ondel tangan nih teman-teman. Oke kita taruh lagi, kita kumpulin. Wah tuh udah banyak tuh, kita taruh di tempat. Oke kita berlanjut. Wah masih ada nggak ya kira-kira ya? Wah ada nih teman-teman. Wah ini dia nih mainan ondel-ondel karet teman-teman. Oke kita cari lagi. Nah lagi ya. Oke teman-teman, kita ke semak-semak pohon apa nih ya? Wah ternyata ada teman-teman, Pop it dinosaurus teman-teman. Wah lumayan nih. Oke kita berlanjut pencariannya lagi, kita kumpulin lagi, kita taruh sini. Wah ada kolam renang teman-teman. Wah cuma nggak boleh masuk teman-teman. Waduh kita cari lagi di sebelah sini. Wah di pohon-pohon, pot-pot bunga nih. Wah ini teman-teman ada nih mainan ondel-ondel. Wah nih topeng ondel-ondelnya teman-teman, sama gantungan kunci ondel-ondelnya teman-teman. Oke teman-teman kita kumpulin lagi. Oke ini kita kumpul, kita hitung yuk ada berapa ya kira-kira untuk mainan ondel-ondelnya. Oke teman-teman, ternyata banyak juga ya pencarian ondel-ondel hari ini. Oke sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel Avaren Princess. Terima kasih. See you.